Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajali nziro bwa Komori ajiri unuvwa juu ngarparao ekozepo haina bahanika ongwa jihunrao. Aina ya ajali nziro ya ajiri unuvwa juu ekaubiri harumaye ye golden ino yamba wote litsanra ya baha gari lende na unji ya mrobanu wa Komor, gari lende na unji ya mrobanu ngalivuao ngariparao ekozep haina bahanika ongwa jihunrao ekozep ajali ya gari lende na uvua banu makati yanu ngamonao ajali inu bwa Komor ndo para zembawa za hifadhi haswa ndo upande wa Kozep ya ukana ajali nziro ya gari livuao hunuvwa juu ekaula wa banu golden kwa ujo banu hoteli Tanraya ya ajali inu yende na ujiri banu le gari linu kaumnungo no 307 ngendao na uvua kia hata talinu galendao na uhisa wa Komor watukufu ndo upara zembawa zishulani hao no mhifadhi ya maranyia haswa ndo wanduza tu Kozep ya ukaya ajali nziro ya gari kaumnungo no hamali no 307 yende na uvua kata vanu kwa juu en face ne golden na hunu ngaruo nao ngabomago ya bali ya telefoni kaonga obavuni vanu omro unu ngwendao na le garlinu ngalangamia ndo para Allah wa Komor Allah azemba za hifadhi ekaitoka yanga mjahunra mndu ya mjulizani ajali nziro inu ajali inu gari lende na uvua hunu parti za vwaju ekaula wabanu golden ngo ujo aulawa za hunu Gazcom ngo jilio hunu vando banu ikawe ajali inu yende na ujiri wa Komor watukufu Allah ndo upara zemba za hifadhi watengele banu haswa ndo wanduza tu Kozep ekaitoka yango ajahunda mndu ya wapara aweka ngamwishi yao gari hakikishao banu no wa majirani wa lo karibu ne banu le garlinu livuao ya ukana ngwari hakikishao ya ukana wa wapara yabo ndo usemeza ya ukaya wahubiri watengelebe kwa hununga ruonao ya ukana le gari wilo lisakalitina mradi shando hujawazi yo mro unu utujo jirisa ajalo jumabanu mana mrungu ono hama banuta banusha mgutu benza kufuru banuta banu baliopoto ya Sonelek shando kanaketi nagwe naruonao magwe ya Komor Telecom ya lo karibu nomro unu yabo do para zembawa za hifadhi haswa ndo anduza tu Kozep wahubiri marahia mananga monawe namna ikaonde magari ya virao hauziro magari nga virao hauziro na inunzi ya ku ikawenzi ya inu kaitina gari litobirenzi ya inu ranguze poalu huje magari matiti ya bali yao wanati haina mrungu viroha kwamba ini yatawe ajali ya homro unu ikao doenda na Parisa le garlinu hunuvwa juu karibu ne hoteli Tanraya yabo bai kwa hunu mrungu ono ya ukanale gari wilo lisa kalitina faida lisa liangamia chando ukana doveza wajewazi yo mro unu utijohenda hata utia ujirisa ajali ojuma banu emana ngamjwao ya ukana ngase harumansaha nkavu arulu ihumu iliwo mro unu utijodunga banu wende ujirisiza ajali nangaruo nao mahalao mro unu wanje ukana ngabo poto za Komor Telecom mkobangu ya hazo ngabo zamiri itujoenda aushilia kartujua itujoenda mwendo ushilia unjia dahoni neheli mjwao ya ukana ngasi wakati watabwa maji ngasi harumansaha nkavu ya bondo ushemeza lejila mtuma mngu ya upara emavwamana wahi hifadhi haswa ndembao ya Kozep ya ukana bai kwa ngwao hule no vanu shaho liho lize marani ya majirani no vanu mro nuwanji ya warihakikishazo vanu warihakikisha ya ukana wawapara ya webakisha ya irada ya Mungu tundo ukangwa ajao wazimo mro wahele gari bahi shando uzima habo ya kaubahanule gari linu lanji yawo mro ngiyo karibu na malaho nguo karibu na marunku ikawe marunku yayo ngamjwawe aruwe heli ya huma no mro uwa udungu ngwendao na uvisa yabo wondo bando ngora toka hanzari mwambieni
wa Komoro watukufu holiho ndo vanu rujihundao vanu ne zaruba magari haina mri yatapilao le komola hai yavezea vire ya ukaya ajali ya mro ikao wende na ujiri haruma gari ikao wende na uparia vanu sha rijan retar karna ujua henjezo juma yavo ya ukana esha tsongeza yoibakisha ye mwinyi le gari de joshinda yame esha tsongeza wa mro waka udeclanche shando ukana ajali ke na mjizi ajali saijiri do upara imavwa mana wahusiwa na masuala ya uhuye maranyia ya uhifadhi maranyia ya ukana Allah na mbeze mtengeleova hanu vanu ba wa mro unu huo khatar haila namne kao ndo wendao mananga monao ya ukaya taula udungu ngwendao na ubisa haendelea ekote ya hoteli Tanraya shao pande unu haendelea nor wa mro kotu henda shando kanali la garika ondo la njia wa mrobanu kalitina maana kalitina faida maana garuonao hamale la gari lisa li la twaliha yabo ndo upara owenyie magari ndo upara emarania ndo upara haina komorito kawonti ya ukaya yelazimu haina mru yarengeze kwa manazahe kamru ajwabo tasinguroho habo yakanga si wakati mziro wa mashuhuli na wakati wantanka humru na verifie mbagari ya hahe ngemru ya pweze nanga mru atujohenda haparwa ni ajali hamanda yinu yode mbabi rujoshinda rambebu wa Komoro do ube hae message yinu ripare mavwamana wakoze ili wakubire marahia wa enshiwele bafulinu bai kwa angaruonao ya ukanale garibu iloli sala antwaliha shanga monao wa mro udungungu endeleao nanga monao ngabo pototizo za Komoro Telecom ikao zira ya mage ngamonao bai kwa ngabo upando banu shanga monao kangabo majirani walo banu ikao garjwao ya ukana zero hozaha okasti makini yabo ndo ushemeza ripare hifadhi haswa ndekoze wahubire marahia ikao wajihundrao lebavulinu yonde mbandrongo ratsoka hanzarambe ya ukaya zenrongo kasinyangu wa mro unu le garlinu lisala antwaliha wende na uparia aborsoka hanzaru mwambie ni ya ukana iyo nde mbavi rujo ushindarambe Okay. Dotokana kama mjongo wao. Baada ya hapo tutamaliza muroni. Hapo kaya kama vile hapo tunajoro kwamba. Okay. Dotokana holiho doana investigation ra wafanya le garlinu likalibalia wandu wararu hau likalibahiza wandu wararu de shoferi na mzee wa hahe na mwananya na zukiwahe aboyo fami shamguha apihandro abahuandro koya koza koya hafa shae mali do ya antwaliha yoli yora hakikisha osoni mwe shoferi waye kaurende na humparisa banu harunishi andro ya ukana hakabanu raye ramze wa hahe na zukiwahe sha alhamdulillah ngo hapihandro habahuandro wo wararu kabati ya koza shando ukana zemali ndo zahenda ukana zemali ndo zahenda yonde mbandro ngori jo ushinda rambe holiho de makatira yafanya banu riparisa emru ya kabalale garlinu harunishia banu ya ukaya hadungana ndaye na mzee wa hahe kabati ya koza sha emalitiyo ndo yahenda yekezibirla yabo na upara wananyasi mazoferi mbali yawe marahia mzunguliao hunu ya ukana na mdoishia mzee gendarmerie wa mambiao ni na mdoishia sensibilisation jifanyisha hao haina mru yarengeze kwa manazahe nge ya juse shombo shahahi ya wasu ona kamishao yezwe mwananya siarelezao hausikitifu hausikitifu wananyasi wanu wangu harumwa mji mtukufu wa Panda wendo hanza wende hata aeroport wende warenge mwana nyao yala mangaujo sha nekezibir labanu sheheli yaliyo amono hama kana ushinda yarambe marongo chayonde mbamize information tinti kaonga sinizo wandu zatu wanu walawa harumwa mji mtukufu wa Panda wendo hanza wende hata aeroport international wende wabahuwe wa mangawa hatu chando ukana izajiri ndo ukana
kwa waswili vanu yesho kushinu shijashiwa mwana magojo shida unambi yesho kushandisa inde hule gari uli namnaje Ndio bila shivala unjatabana ndio kitu motori li kutuo motori abo tihimi shidwanga ndi woni hunu farsom umro saurenga mu pompe abo sadia mjangu kabiza ushiba mndo mjangu abizashia kaito mkoba hunu sa mali grete frangula ya kugarini ndio inaitwa abo kaungo hule la jakabuka hule kapula pebateri kabangu hunu sena ajabu lingo hunu toa gazi ya kapo omrora nzi wanje anga sina dakika nga ulizilera zinga no rakati wa memsi dimitra ya timu ngamja wahi maparaze mba za hifadhi wa mkozepo kumi nikawashashi banu kawashashi ngo huja sasa kusanganya hapo paona batsaongoza watajunga ba okay marhaba menji mwana nyasi ndotokana wewe rawera mzee waho razuki waho kabati ya hundwa ni mpisa kabati wewe mzangu sasa dia sawa sasa aeroport so dia ndenda okay marhaba menji mwana nyasi marhaba menji soka hanza mwishie mbabi ya ukana mgwapi hando haba huandro watukufu mridunga wosir SMC maswa info mwishi ya mwana nyasi haonesa oinde shoferi ya kabala le garlino ya kaurongo abantu de jina Ramzi Shabani mwana nyasi Ramzi Shabani kaole ya kabala le garlino harunishi abantu ya ukana ngaja koza chaimali ngamona ukande ya henda na yeho garini hunu hakara iramze wahahe alhamdulillah wararu kabati ya koza shaharunishia ya ukanarangu ya renge virajibala banu golden huja le gari likupiwa motori hahimia tunde hendo hahundu ya ukana ilande pompinde ya sikawa mro yabo haruonesho kana ranzielera yo honra habaha le gari lipatali linjio mro hena mna hiyo wapara bo tsambilwa ni marivere ya ukana wapara koze charangu elera yo hata habaha kabati ya waswili shezor joshindarambe akamna mama jires maula kukulongo ya taula tindele gari ya bolanji yawo mro shando mro ule kaubo wa Komori ngamonao katsaula udungu ngwendelao hula ngamonao ngabo manitsaya alaikawo yapandishia upando hula yabundo ushemeza niwandu ikatoka moronie busho geja bandu nafasi shando ushemeza mbulio andu zatu wakozepwe kaitso kanga opareni hena mrujonda bahati ngono video yino au wao wawanise hata wasahilishe kozepo wavire no waje wazimo mro unu yende mbaviro shinda tsange eno mbaviro shinda rambe de sensibilisation yabo hata mpakanda yabo gardoka za kisi na omba Mungu uze ajali zinu mgari hifadhi za ajali biti zinu zijendao ngari kwene shari yabo gardouzia yabo wa Komoro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala